kubor nakaslem jong udongsan hima. Kertong ka National People's Party na soyong constituency uba Samlen Malnyang loong hakini ki election badang syudap kidon kiseng san partai bala ben lako ya kaseng NPP Henry mar syudap ka jingnyo vote mentapat kilawan sedin sya kaseng NPP tang bandan lang ha ka sorkar ya kini ki kentian uba Samlen Malnyang ulakran ka jingya lang ha pens kami kinoket kam ke NPP Women's Wing soyong block kabalalong menta kasingi ka santrek uyayong arajar at pulay ha office rekam kaseng NPP ha soyong hakini kasingi ka kongpi nong plu kabadai ka president ka NPP Meghalaya State Women's Wing kalapan skami kinongket kam ha ka jingyadan lang ukertong ka NPP na soyong constituency uba Samlen Malnyang UMDC ka soyong Nongspong constituency uba Sherbor lang Maulong ba Bajop Pingrop MDC ka Rambrai Jerngam constituency ba Kitbok Nongrem ubadi president ki samla ka NPP Meghalaya ringkat palat spak ngot kilong kemi kibalawan ni kisnong bapher na soyong constituency uba Samlen ulaong biang bekipat ba ka soyong constituency menta kilas ngotu bakim kwa shu ban pha deki agent handai kinjit bet daw kertong ka NPP kabadai ka seng ka babat ya kabor sensyar ha ka sorkar jela sistem ka jongki i blok unit bapher yatre lang ringkat nang baninyo kabor ka bakam ka tinga patkem ya baro kinakam na ay ka kitbok kitwiyang ya baro bapher kinamar baro kibadan hang ni saudong singi ila dail pa kayeng kasam jong NPP na pedang sa thaya tik baro saudong bak kito kibaskan sa lakiyeng bak gidakana bro ni ay kublay ya baro ya kini kinok kam ngin sa kamantada ka ba penkop maflor iway hadin iway Bali niya lumkat ni namar bara chikatu kiwai kala databon ni kila yo shatru dena retang ni sayong ni do bentabot rengkat haka arpunyo taring tekunta hadin pejing kenca baka election commission keempat penbena te hadin baka tarik kila penbera kini election haka sipho tarik penagasan ni yo bentabot ilok kami jongi kilaraham muhur yang ini sekman banyolong kinokit kam na banta kiseng long kami dewa suruh bangai kublai pi yang ini kapor kebabisiam yang dengan senjang tehala kapor long pi hoi pilih haba baru koi kestin gila pai kaman nakan rupo teli ki konstitusi sanpo kandai kila ada banta berkebun ki MLA kila syangpo assembly hadin ke session PUI kila ta yang tei jas tangwei bagata gade na soyong konstitusi dalam ta pidon na pi hang ni ngongi pi ko kilong kmi wei baru si kata habang alik pengalap election hadin ke jin kanbas hadin bangalakren piju ai kublai yang dan bok bading bapinjok yang kami ke election but hadin dalam jep lebih dan bok pinyo yang sorkar dan mentar ke sorkar dan hakti kasyang sahabi ban ay syabi dan api syabi bareng sa mula pli ya kata kejengkang nabda jong pi sini soyong kabadai na po sekretarian kintut kiskim cingaram kintut kikam kijam sini po konsi jongi nawar ke sorkar dan lupa melalam da ke NPP Jagong kapal ba ngongi pi mi nang ni omban mi dai jengret mensim mi nang ni kum kinong trikam mi nang ni kum kinong lalam ban khot ban we ya kitu ki porlok kirampat dan bangiru ong wando wat juk penslam ka jingkang gadang pli wan kelut bangiru pedang kelut dasyu thoi pi menung mestak na kidong stamp na yeng kumba plak na tali kilong yeng kiwan banjom bangi baki ang badong ni atoy lang no pati menuru chorwan sini kilawan lapo no besam kumba plak na yeng yung iru yawan lang no di mana kita kisni lap yang kumba kat plak na yeng sam kilawan napo wak kejien napo umsaw napo lendet klau napo soyong
Bat kumta ter nakathan ranskan kila wanlet ibre ban join na kitu kipor ibadat no kila dan bat kawe ke parti kam tam ya UDP. Temanta kiang ngim dalam tisu na kumwe ngidang kam banjie ya ubre badan hak sarkar. Tapi kajing start kinong sayong te mara ban batay. Kiwai kinong pekai kinong sayong lale nakakam. Kata kena kakam kena kilai yau nu brio ban pa ban long UMLA. Tengok pi magar pa dia pi. Bagajing wan jadi pa. Bagajing dan lepa ke pi. Dan pengklanya ke parti NPP. Ban penting kena ban soyong konstitusi. Ngin yo yang jing jom naga banta ke parti NPP ban naga banta ba samlin. Pikwa nem. Napi gua tu situ. Ndai show benang dah job punya tamkai si spa dah cakam bang tu. Hinda tamhui hajar basan hajar tu pi. Kalaman pipiru kan ragai lengai. Bat piru picat hai lahai. Kata kadai kekam. Kebangi ngenyak menlang hakatai kat lai tarik. Nonge pi ko kilong tui. Baru si kata kami ting jembadeng samlin. Habang kot ya karadi. Habang akot yung meeting area, kibaboni mo meeting day kilong kami kibakersan niya nga. Kung ito ipi, kinay kilong kami jangi, si Sian ba kilawan tri met dat mansiyang. Kinjuan dan pekay, kilawan peksisa, kilero bakakam, hadu kasngitat bon. Kasoyang konstitusi, lada kiman meeting rito baman. Yaw baman bagi wanwat penilot, bat peni, daka kemat lagi, ban ai kublai dan bok, trai sitam badeng ngidon mengina dian, ban yo yang kecing job, bat deh nak kata ngiyo yang kecing job hak dengan poro. Oh kecing kan, jong kiwei ki parti, kamtam UDP kiong, bahkan ni dikasih jong UDP. Pijulam, kat no teli ke election meleleh soyong, UDP kelayeng hangi. Kajab tang kasihan ke baningkong basengnya ka haus nam kat kendai spa kendai popra. Hadir nang tangan nyu ya pi sebat yu nam barmos nam. Haus nam kat kendai spa kendai MDC la rem. Arja lai MLA ru rem. Arja sao MDC ru rem. Arja pra MLA rem. Arja kendai MDC rem. Arja kat lai MLA ru rem. Arja kasau MDC ram. Arja country go by election ram. Arja pra untuk candidate show. Arja kendai dombu ram. Sementan penjot se. Mentala tiknaru badang ram. Dengan deh. Naki kat asli ke election job sisian kiko pada anin ini la ina kai. Ngomong pi pada. Upai baso yang urang basta. Nama gitu kis nam kibaladam. Kimdan kiwai kandidat kiban yeng. Kumlo banora ang kelas soyong konstitusi. Hanggang yung pi adian dan kami ma ya kabay election MDC. Ngilas dang banora ang kelas. Bad adian ang ta ngiwala ang kelas. House nam arja katra bad ngalong UMLA. Arja kakendaro ngidang aibiang kejing saniai la penjob ya bahab share. Bat mentaru ngong pi kipat pa jongi kimpat ki seni catai ini ngempat selut ini susai tangki lidar ngelai selut tepi sampai ke madanbu bandu ke madan football yang tayo rutik nyam tinggal pi patba wajuran mensim kena keski ke mencari piwan hangi ngetu bakum unong baka parti NPP soyong kadang ni kesni kidang kill baki weki parti kidang hap jerop si jerop kum keselading mentali ke LR ni tu kejing hap kelajur orang pi kena air juga NPP hasoyong kaladang klan garang kawat bat yang batman kislading ruk si hap hijrop bat jeram tekum tarong pi akan dekat kenti ke bamenta ngatur pada pi Daka mensim cak jing trelang, daka mensim cak jing seret,
kapila kejing alam jonga hagan neki nyau telikis number terbaik election MDC bagai mali nampak cemladon ban lei open source epi patba ngatai dah jing bat kejing syariah ngatrai menta pit ai biang kejing syariah ya badan samlen hagan neka arjar fulai untuk kam arsya yang batrai menden hagani kene kesnong jongi ngilang meeting hangikong hagas nam arjar khat pra kadang kesirat hangi dari kesurak rong kanam don kamadam yang tahu kanam don hadir berawan badan samlen pekarang rumah yang ngan kamadam rupa lajar ngam ceriak kamai cenong rupa lawa suyak hangi pinong kabakala kawan ko rupialit manak triyo kayong lagunod nyo sa iyo pek kitiki patong mana kayong larunod mensuwa dapat jeri menta dapat setir hal itu keporakan bas sasayong harus nam hajar katra yung jiat ibadah samlen kini kipat jeri ngan bijeli dapat setir menta siya syriak mendai tang hatas nang hagadong hakaying barokoy lami day umko syar kini surak cakoro karam mentala pliak plan dala daya kali miswa kepak krungkrang mentala daya kali kepak bor kayak sor kedai hang tangi hing sayong yang dala hipak semnim kasurak bor ke syar Tehati ko kilong kini pigi mama haying hasam pisau tok kamha katnu kanong kejing aram pi hanoi leta kiwe kiro cewan hangi ban suong ban sukenno dia badeng samlen tang ban yobot hanoi de songkai ki ongkumnu badeng samlen de priyo babha badeng samlen de priyo bala bantri badeng samlen de babiang na dong sadong yang tang ba rejalen NPP wong ko papa ko kilong kami laga pasal amon bencong kaya ke kun jongpi ulai tenan hanin do kun hadian usungnya umai dau ruang isi ya kiau pen no kata romlo tapi gay di barang samlim long pin perkada ke parti kedai tang ke uniform Pengongi pi, kaya kita kajeng dari ublio, dari nanti. Pengongi pi mata hangi, badeng samlen, udah hi badeng samlen. Ngasko dah ngajak ngam suaru, kini kipat bah berkiwan pancing arab badeng samlen. Bandang yang nak kaya cas pipi tu kepo, kim juang pihak sing ice cream, sing item, yang badeng sam, ice cream sayangi. Tementaro hanyu nalaja pinamong ta ikot ay tiyan pirhabong ay badeng sam ko badeng bayit to saya rabing ikatin na chow katnum nan siyang tok kakasting rano tekentaro ni pi ko pata ka party NPP kabawang nalaway ba bat nalapit manin po ba election hadin dalajok ngetren kat bakri parti hapoka sarkar MDA1 onang ngetren kat hangtay ngaso po bakador banlong no mikman larang idan na parti ke bagan teng isang hapo teng isang si jong boss teng dam ngam choro house dian na dian tegale kanong kata banlong unong alam banwara ya takaroy kapal sa ka constituency te konta ngalay no banjon ka PP ban yo yang parti ke dalam sarkar ban la ban thau kala kanti ya pi ke loyen ke sam bat ke sinong kathau jongi kan prok kan ping laga dei kaliang ka pulet puti laga dei kaliang ka umbam undi laga dei kaliang ka surok kanti sengkin laga dei kaliang jong ka rot kaliang bat ki we ki banta laga ni dan ke parti ke dahe karo cibun yo ke jingyaram Kenang tahu dengan kejenggan election hangni PI kejenggan pok kejenggan no ibadah musamlen. Kira kenut haki sosial media haki kot kubur kira kan to ibadah musamlen kumbak hokai. Hei dan bok bakat kait lu
yo kebas kam kadang ko kata dang mi simi kementar orang pi hakan ke tenti ke mentar ke bangin jubam yaki dai laki hi ki bala jubab hi ki benya ke NPP manta kelis dian kop haka trumbos jok NPP Teng kuat banyak kena tuan tu ki long he long han nak kiwi parti banyak keren sini ngan sampai ke kita ban ong. Nama mungkin lah saya lambak lain ni. Om tahu ni kursi jongi hendak kari kasih barok kawi. Tekun dapat ba kidon kilong kini kibalai lambak saya lambak lah memen kilong bak parti kiwi kini parti itri parti trairi. Pause dalam mentari wow college dia nak bos NPP. Yang ni mentarim pecasu bahasa yang menastan yang pasu penuh ejen danur penisdian direct dengan pak ya bahasa dengan hak NPP hak kon sebentar orang pi kaya kebangi ni don hangni kaya kebangi belum langkat ni kini kita wanang tena sulong bat nga badan nang nuru paham bat pi kilong kami bat kinong kekam hangni don ngasuari pi tangkani ngidon hangni bangi dan kuat ya badan samlen baun dong lembiang wamale mentakakan tiru pikulah na merta dia kejeng kuat kejeng pi ngai tong ni treking kibon kita tentu kiong bahasa yang kejeng ni ana kejeng ket pisah telah hai li hai ngau la kem ju ai pisah thi ni ya ai peta menen no wan tialang yot pi lai proja ya ai peta yang dan bok padang benjom ngawan meeting kerang resmi ni dan yo pisah la thajai na balai ngaki pai ba jangi kisotu kai ke dor ke bau amale jangi le phai ke snok jangi ula phai ke no yeng sam jangi paro ngem dan kam ban ong de kumui pan ngem ai ke dok den yang bau nang job biang ba dei nak ta da wong pi ngi hang le po soyong ai ki wei kin yaro ai ki wei kin kentho mlei ngi tu no soyong la tiap lupa chano badi ban ai ngila dak rai lupa hai ba ding sam biang nam